سميرة محمد علي بردف که مالا جن اقلیم فرات تشتن ایران بخوازن سر نقاش بکن بین زمان و غیر حرکت کرد بجن حرکت ام نابله بکن یان انتفاده نابله بکن یان تشورش تنابله دکی هر چه نابله بکن و کام نابله بکن و تشتی که دساحه کرسان دهاتن چه کرن طبعا گرام بهای که خواه بو یعنی جاله میجیدا فکر دا قومیت گریدان اخدا و ناسکرنا ودا اوی که خواه بو گرانه که خواه بو حلقه که دخواست سرکتنه که چه بکن در آقا کرسان دا لهمان تشتی کنه هیچتن و حرکت ما بسر بکبن مثلا او انتفاده ما نگنه ترکیبی که دهاتا خواستن یا سرکفتنه که سر آستا کرسان بیجن چه بکن هنک ندن هنک تشتین خوانه هنک سببی و هنک کامرا نگیشنه که یک جه گوره نیرنا من تشخیص کرنا واقع جواکی او دما واقع جواکی چه خاصه ثوره قومیت خاصه عجب فکر سیاسی چه خاصه یک بو یان کور کرنا و گوره واقع کرسان پیکاندن بو اویام هم بو فکر وی چرنگی بو دباید دیگه اوه که دیگه ترکیبه که او ترکیبا ترمیم کرن سر واقع کرسانه که هات تعمیم کرن جی معنی خواد تکانین گوره و طرحه چه بکیم او طرحات دیگه نسکرن حلقه مهم دندری فکر مرانده ده برنامج مرانده و اویاجی تعمیم کرن اویاجی دیگه دلت بگی هدفه که جبانوي او حركات او انتفاضه كوتشي بو امناف تشلي بكم امبرا بكن هيك هاتن تشيكن نجشنا مثلا نجشنا امبيجن برهمه هري اساس جبانا تشيكن كي كردستان او كرنا كي وي جواگه كي سر بخو تيدا بيجن جوهرتنا مسار الاجتماع والمفهوم الاجتماعي هندري جواك كردستان ده هناك نداني خو ابنوب هناك سبب خو اساس بيجم ابنوبون او حلقه ما سياسي يا اداري يا تنظيمي ريخستن بيجن دندري ريفرتيا ودمدا هنا كيف كمان هبون ان فيرنجي حتى كون بقنا امشيستينات بيشيستينات بقنا حفتينات جي بس تغلغل كي هندري هم كورسانت بيجا هم نابا تركان بيجا هم جي دولتي كون مستبد بسر اخا كورسانه مری ویژه بگی برچه بخواله کلیک و گلیکی دهات کلاندر گلیکی دخواست فکر ناس بکه گلیکی دخواست واقع ناس بکه گلیکی دخواست به تراز کی نه نزدیک بیشن جواک به مسار بگردن او چقدر تشت بگوی هر دکته هندری الهف خستنا و چقدر بیشن تبدیل هویه و چقدر تشت اکورتی درد که او تشتا ریوبریه کنه درکت او ریوبرینه تمثیل آخواه بیشن امکانه به حرکت آزادی کرسان اوی آخواه درخواست طبعا دکیله که حتی چپی ترکانجی هبود یعنی اونا چی کاره که چه دکرن و سیام هم جبونا حرکت آمه تثبیت این که نهاتی کرن تشورش همه که وندا راستی این که نهاتن هبون یعنی راستی که دیتن اونا بونه هبون اونا دیتن و حلقه هانا ضعیفه حرکت ما کیفن جیان کری ده حرکت آزادی کرسان ده وانا نوله هاتن کرن تثبیت بنیانی او تثبیت هیچ و حرکت گوان با بجه طبعا نمبری و جاردین استبدال هبو نمبری و جاردین بیجن همو قادن جیانه دولت او دکر استبدال دکر سیاسیش تی بیجه پرشغلیان خواستن وی گلی بپرچقین خواستن وی گلی بیجن قد ناس نکن آزادی چیه حرکت چیه کرد چیه کردستان چیه حرکت آزادی کردستان نمیگوید تشتی هاتی تثبیت کردن یک و بر نهات بود تثبیت کردن ناول نهات بود کردن و خلق هانه هری ضعیف حرکت دست بکر و معادله علمیه جی دبیت خلقی طور ضعیف ناو جواکه که دست دبی بگری و خلقت قوم بکی تکانی اوی که بسر بخینی ولاتا که تکانی بر بخوشک بونه بهرین تکانی مسار جواکی بده گوهردن تکانی نیرین سیاسی بده گوهردن
تكاني أو كسانا د قادن جواكي دا بكيري وبر بكي سر مسألة إقتصادي بسكنن جواكي بسكنن سياسي بسكنن دبلوماسي بسكنن جواكي همو بهفدا قريده اف خلاص جيجي لكم هم بو و خلاص حركات آزادی کردن ها نافلی بو نافلی کنه خوشی درخستنا انسان ما يكون نكمل بكر نكرن جن أبي جن فرم خلا جن لينجة حركات أساس لينجة حركات أساسا وحركات بسر بمشية وجنة دمغة خالص مثلا هيرو بنيرن جنين كردستاني أمبارن تكمل رجوعيجي وأمين وجرن تاريخيجي جدحمو قادنا جنة دمغة خالصيا ام بگرن سلکی تربیه مثلا ساده هفته هشته ام حتی هر کان هشته پنج هموجنه ام بگرن سلکی جواکی دیسه اونانا ام بگرن قادین دیجیم همو قادن من بدن برچاوی خو جنی مجاردن تیز شغلنا حتی بگرن سلک ما دیپلماسی یا سیاسی یا رقصتنی جنتی دا گل لکی گاف آفتیه و چیه أواصر المرت أنا بيجن رهن جواكي بهفت قريدام جواك سلنجي كينما بره جواك سلنجي كيبو بلنجي كي قلت لنجي كي ما شفت كلكي ده كان نيرني قابدي حمو كسيدين بلكي تبقني دكاسم بيك شريحة كي دو شريحة لما تصدر لقامتي بيجي ده شريحانا أو ده شريحانا كنا جواك حردو أول تمثيل لك حردو جنسان تمثيل لك حركات آزادی می کرسانجی سروی کار مقاف باویدا جنان همو قادان دا کار کرد. آن مسئله دنیا تبنی را کنگره کت محافل دولیه دارن او بکوه گره کنگره کت چکرن نشاطات کت مشاندن قادن کت جی خود دگرن کنفرانسات کت چکرن قادن دیپلماسی در جنگ کت جی خود کت دماغ خانه سر حرکت خستیه. يعني تدمرون دبني فن الإدارة دبني تيبت منديا جنا سركفتي تدبني كانه بك تيبت منديا جنا كب آخر خاطر جريداي تكانه بك يعني جنا أزيفا قادان دا تبي أو قصة زحمتي تبي أو قصة كماي تبي أو قصة كلام كاتين بيشوانا ده وقادان دا خاطر وقادان دا إثباتات خاطر شاكرن وسركفتنا كي كرن دستي خام لنجدين خازم أنا كي مري أو بك سرباخفة دبجن مفهوم الأمة الديمقراطية مفهوم الأمة الديمقراطية هندير حركات آزادية دا أبيجي دمغاكي خالي خسيانة بنا ياك ما جوجن ده مفهوم الأمة الديمقراطية مفهوم الأمة الديمقراطية شغل ثاني كل نقدر دستي خام بنا أبو فربو طبعا هندري في ويدا هندري مفهوم الأمة الديمقراطية إيش قادمة هنا قادم جواكي سياسي ثقافي فكري حقوقي قانوني تفتي ده هنا ده واقع هذا معنا قتنا جلك إيش تمثيل لك لك وجلك ما يديش تمثيل لك صار أخا رجوا مكوناتك وهي أو مكونات يرد وين مفهوم الأمة الديمقراطية ده كاري خاكر وجكر أبي كذا بيشخص حركة آزادي بيشخص شو برهمي شورشة رجوا دركات واجي يعني شورشة ماشية بمشي من حركات هذا أف مفهومات دركات في مفهوم ده بو طرحكي أو طرحها قلبي يقنعكر نبدا مسار هذا جهرتم سرجارة من دبجن يعني الطرح ده تبقي تركيبة مهمة راسي تركيبة كي يهرو كسر جواك باندوري خاكريه يجي مفهوم الأمة الديمقراطية أبيشتي أفجلا خال الهمبر قوات خو بيجيبينه خلك يكتبك يك جن خاجوان ضد واي خاجوان أبيه شغل ترسيخ دبه أو لينجا قاتي ترسيخ كرن يرود مفهوم خدا شورش ما برحتي كانوا كمان بابجه من مرونة مفهوم خو سياسي ده مرونة تعامل خو دبلوماسي ده مرونة فني خو إداري ده مرونة خو ده شو إنسان شبكة هي مهم ده مفهوم ده شكرني إنسانه